lo muzi awufani nemizi yoyihlo. Mizi yobaba benu kuyenzeka ingcole. Noma mhlambe ibhidlike kodwa bephinde bekwazi ukuyivusa. Othi lo muzi awufikanga nomuntu wasemhlabeni. Ngangiye ngimbuze nobaba ukuba wawuthathaphi. Athi mntanami lo muzi wafela ezulwini. Awakhiwanga ngezandla zomuntu wasemhlabeni. Futhi mawuke wafa manje lo muzi akekho namandla ukuthi abuya uvuse. Mawuke waphela kuyobe kuphelile ngawo phakathi kwabantu. Manje nake maNazaretha sikulolo hambo. Lokuba njengoba silapha nobani nobani endleleni esihambayo ilowo nalowo uphethe isikela lakhe nocelemba wakhe. Ocaba ihlathi okuyohamba kulona umphefumulo wakhe ngomhla kuphela ezabunane noshembe. Kodwa ke kwehlukana ekutheni izinto esiphethe mina nawe ngabe zibukhali ngaphi. Ngelinye ilanga ithi inkosi enkulu yasekuphakameni kwakunamadoda amabili. La madoda akhula nje efaneni bawo ezalwa indoda eyodwa. Khula laba bantu baze bafike esigabeni sokwelusa belusa ndawonye bezwana. Othi baye bafike esigabeni sokuba lensizwe bazalayo yabalobolela laba bantwana bayo. Bakanwa laba bantwana bayo bobabili. Othi kwahamba isikhathi le ndoda yahamba emhlabeni. Kodwa ngaphambi kokuba ihambe emhlabeni othi yababiza abantwana bayo yahlala phansi. Yase ibeluleka ngendlela indoda eluleka ngayo ingane zayo esuke ifisa kuba mayisithela umuzi zowuphathe ngayo. Ethi ke inkosi yasekuphakameni ilanga lamalanga nala madoda abanaleyo nhlanhla uyise waweluleka. Lona omdala wabanenhlanhla kumkakhe wazala ingane yomfana. Mangabe izalile ingane yomfana sebephumile nje imizi omunye wakhalapha omunye wakhalapha. Othi lona wasefika isikhathi naye wahamba emhlabeni lomfana oqala. Uhamba nje ushiya ingane kumkakhe isencane kakhulu. Yayisaphathwa ingakakhasi. Othi kodwa ngaphambi kokuba ihambe le ndoda yayisembiza umkayo. Yayisithi inkosikazi, ngiyabona imihla yami seyisondele. Izolo lapha bekufika obaba bezongilanda ukuba ngiye ekhaya. Indlela yami ekhaya iyakhanya. Uthi ke kodwa ngiyacela nkosikazi makwenzeka ngihamba uthathe le ngane uhambe nayo ubuyele esweni lakini uyoyikhulisa kini lapho ozalwa khona. Ngoba mawuke wahlala nayo lapha abafowethu bayoyibulala le ngane befuna lento engiyobe ngiyishiye nayo lapha ekhaya. Uthi ke ushembe ngempela lo mama wavuma. Wasekuhamba isikhathi ngempela yahamba le ndoda emhlabeni. Wayesencwatsha lo mnumzane lenkosikazi wayesenza isivumelwano nesithembiso. Wayithatha le ngane yakhe yomfana wabuyela emazweni akubo. Uthi wahlala nale ngane yakhula. Kanti umfowabo wale ndoda njengoba ehleli lapha ya sebehlangene umphakathi wahlangana nomndeni basebexoxa ukuthi umfowenu sehambile emhlabeni okuyena bephethe nobe yiso lethu kule ndawo ngokwemvelo kaNkuluNkulu beyinkosi. Manje nakasenayo umuntu osibhekileyo nengane yakhe futhi asiyazi yashonaphi. Unina wayithatha wahamba nayo. Benganjani kube wena oqhubekayo uhlale esihlaleni sikamneweni na? Uthi ke ngempela wasekuvunyelwana yayisihlala le ndoda. Uthi kodwa le ndoda yayihleli lapha esihlalweni yayingeneme ngoba yayazi ukuba ukhona umnikazi wesihlalo. Yayazi ukuba ukhona umuntu okhulayo noma ingamazi ukhule lapho. Uthi yayihlala ihlale le ndoda noma ibiza imihlangano noma ixoxa nabantu bese ikhumbula ukuba umne wabo wazala ingane yomfana kumkakhe. Manje le ngane mayike yakhula
izokhula besibuya izofuna lesihlalo sikayise. Uthi wayesecabanga, wayesethi lo muntu kambe ngenza njani ukuze lesihlalo sigcine kungesami. Ethi ngumahlombe lo muntu wasuka wahamba wayofuna lapho okwakuzalwa khona lo nkosikazi kamne wabo, wayewathola, wayesefika exoxa nomndeni athi cha mina ngusibanibani umnwabo wasibanibani, njengoba ngilapha ngizobheka ingane kamfowethu nomkakhe okuba baphila kanjani, thina nomndeni sesivumelene okuba ngizomlanda umkamfowethu ebuyele ekhaya nengane mina ozobabhasopa ngikhulise nengane kamfowethu. Uthi ushembe laba abantu bavumelana, wabuya lo nkosikazi wazohlala lapha nobaba omncane. Uthi mangabe ezohlala nobaba omncane le ndoda yayisithi masibanibani ngabe uyangithanda ngempela yini? Wathi lona yebo baba ngiyakuthanda. Uthi ayisithi le ndoda kodwa mina basibanibani ngibona ukuthi kuyohamba khambe lolu thando lwethu luphazamiseke, uyedwa umuntu oyoba inkinga kulona wathi le ngane yomfana oyiphetheyo kamfowethu. Ethi inkosi yamaNazaretha base bexoxa laba bantu ithi le ndoda mawungithanda susa lo muntu phambi kwakho uze sizoqhubeka mina nawe sithandane. Uthi ithi le nkosikazi ngenze njani ukuze ngimsuse lo mntwana ngoba ngiyakuthanda. Uthi ayisithi le ndoda cha kulula, mawungithanda wena uzoyazi into efanele ukuba uyenze ngale ngane. Uthi ngempela kwahamba isikhathi le ndoda yayithi mayibuya emsebenzini imfice le nkosikazi le ngane iphethe ehleli naye idlalisa. Ingene le ndoda endlini ithi hawu kanti lo muntu usekhona okushutha ungithanda, bese iphuma iyahamba le ndoda. Uthi lo nkosikazi wayincenga le ndoda ukuba mayihlale. Ithi le ndoda mawungithanda masibanibani uzoyibulala le ngane. Uthi lona ngizoyibulala kanjani? Uthi ayisithi le ndoda ngilandele nginalo icebo. Uthi base beyithatha le ngane baye endaweni eyihlathi. Wathi uyabona uma ungayishiya la le ngane kuyoqhamuka impisi zehlathi yidle, iyobe indaba yayiphelile bese mina nawe sikwazi ukuqhubeka kahle sithandane. Uthi ngempela lo nkosikazi wayithatha le ngane waya nayo ehlathini. Wathi maye ibeka phansi yayiseyihleka le ngane ngoba yayisencane yajabula, ijabulela unina, wayesehamba unina. Kwathi uthe maye ebude buduze ephenduke ebuke emuva wayibona le ngane ihleka ikhasa, wayeseshawa unembezo wayesebuyele eseyithatha ingane yakhe wabuyela naye ekhaya. Uthi mangabe efika futhi lo mlisa ntambama wathola ukuthi le ngane isikhona, wathi masibanibani wenze njani? Wathi hayi baba ngizamile kodwa ngithe mangiyibeka ngayibona imoya izelihleka. Uthi kwavuka unembeza ngase ngiyithatha ngabuya nayo. Wathi lo naye shutha ungithandi. Uthi yayisithi le ndoda le nkosikazi ngicela unginike ithuba lokugcina. Wayesethi lona kulungile, wayeseyithatha ngakusasa lo nkosikazi le ngane waya nayo. Uthi ushembe waya naye emgwaqeni omkhulu ohamba lonke uhlobo lweyimoto, wafika wayibeka phakathi nomgwaqo. Uthi kwaqhamuka imoto ngapha, qhamuka imoto ngapha zishaya ihuthi ishayela le ngane. Uthi yayikhasa le ngane phansi nomgwaqo. Uthi unina emlapha kude. Uthi kodwa kwathi makhala amahuda eyiswa ngapha imoto, wabuya lo mama wagijima wafika wayixosha ingane wabuyela naye ekhaya. Khona la ngiyakhona. Uthi kwathi lokhu kokugcina ekuseni uma esefika yayisithi indoda hayi ngiyabona konke lokhu ubukuzama uyehluleka ngoba usuku uyibona ingane, kufanele kuvuka unembesa. Yayisithi le ndoda lalela mina nginalo icebo. Uthi lona lipho ayisethi kusasa ekuseni sizothatha le ngane sifake emontweni sihambe nayo. Wathi likhona ibridge elikhulu elinomfula phansi elide. Wathi ke le ngane uzoyihloma emhlano masibanibani. Mawufika phekwa leli bridge wena ngeke ulibuke ibridge, ngeke ubuke umfula. Uyothi mawufika kulona besuma uflathela phansi bese uqaqa imbeleko uyoyihambela yona ishone phansi. Othi ushembe ngempela le ndoda wakwenza lo makoti wahamba. Wathi mayefika lapha ebridgeini uthi wayinyibisa imbeleko, wayizwa ingane ihleka, wayiqaqa imbeleko. Uthi wayizwa ingane yahleka yaphuma embelekweni yashona phansi ayafika yasakazeka emadwaleni yafa. Uthi wayesebuyela endlini lo makoti indoda ayikho isemsebenzini. Wabuyela endlini wafika waklina kwakuhle wapheka elungisela lo myeni wakhe ozofika ntambama okumfowabo wendoda yakhe awamngene ukuze bekwazi ukuqhubeka nothando.
uthi yathi mayifika indoda yafika isimo ngalelo langa sihlukile uthi yafike yangena endlini yamthola lo mama eyedwa yathi masibanibani iphi ingane wathi lona hayi baba namhlanje ngikwazile ukwenza wathi wenzeni wathi ngenze njengoba bewusho ngihambile ngaya naye emfuleni othile phe kwebridge ngafike ngayiqaqa imbeleko yawo ingane yawela khona uthi le ndoda yakhuza ibhadi yababaza yathi hawu masibanibani makwazi ukubulala amathumba akho mina ungangiyeka kanjani yathi benguhlola ukuthi ngabe unkosikazi oqotho yini wathi wena ngeke ngikwazi mina ukuthandana nawe akwazi ukubulala ingane yakho izala wena bethi-ke ngumahlombe bakhona abantu nalapha phakathi kwethu uManazaretha abaziyo okubabona uma engadilika lendlu iwele phe kwabo ngeke beye ezulwini kodwa bobe bengakhishwa ushembe bobe bekhishwa zinhliziyo zabo ngoba zona ziyabazi ukuthi besesezweni lasemhlabeni benze into ephambene nomthetho kaNkulunkulu nathi njengoba silapha eManazaretha njengoba sihlangene lapha sizofuna ushembe lo shembe sizomfuna zofuna indlela yezulwini kodwa futhi le ndlela yezulwini idlule emathuneni la kwalala khona abazali bethu nokhokho bethu nobabamkhulu bethu noma lengubo emhlophe besingayembatha kodwa emabaleni ezalwa kuwo makungakaze nangelodwa ilanga kuhlanganwe kuthiwa khona umuntu esimkhumbulayo noma esimenzele okuthile owedlulayo emhlabeni thina nawe ezulwini kasiyi ngoba sehlule ukwakha isisekelo sezulu lemphefumulo okuyizulu lokuqala izulu lemndeni njengoba silapha nje sizalwa abantu abanye abahamba emhlabeni benamacala ethi inkosi unyazi lwezulu kwenye insizwa eyayifikile izobika ebuhleni ethi baba lapha ekhaya angazi konakalaphi kodwa mazama ukwenza izinto kayilungi noma sihlangana somndeni sixoxa sibonisana sifuna ukwenza umsebenzi sikhumbula indoda ezizalayo uthi ma bengalwanga abantu ngelanga esuke ehlanganisa ngalingxoxo balwa ngelanga lomsebenzi ugcina umsebenzi ungenzekanga uthola ukuthi umese bekuhlinzwa ngawo inkomo esibayeni uzogcina sekuthi leyo nkomo ibihlinzwa sekuphelezelwa ngayo umuntu osuke efile ngoba ekhaya sike sabulala isilwane khamba umuntu emhlabeni uthi siyile nakulabo abantu ababonayo sayobheka bagcina sebethi into eqeda abantu kinimpepho ningabe nisayisebenzisa impepho manenza imisebenzi anokhuluma nje ngekhandlela elimhlophe kuphela bese nibulala isilwane uthi lo mfana noma kunjalo shembe maske sagoza isilwane noma ngabe imbuzi badlula khamba umuntu emhlabeni manje na shembe sithatha size kwezobusa okuba shembe kanti kithi thina konakalapha emzini wasemangadini ikhona imizi enjalo eManazaretha okuye ukuthi makuhlangene kuzokwenza umsebenzi kuthi inkomo leni bihlinzwe esibayeni nocelembe bekuhlahlelwa ngabo bephethe abantu abazodla inyama kini sebelamulani nasenilwa nodwa esibayeni ngabantu bomndeni bephuma abantu kwabona bengasayidlanga inyama nezinsizwa lapha ekhaya iphuma ezinye seyidikila ugcina umsebenzi onakala ngenxa yokuthi uma nihlangene nina nihlangana kabi niyalwa nize nihlangane kahle kini ngokuthula ngoba nakho kufa umuntu nihlanganiswa isidumbu kuphela ethi-ke le nsizwa ibikela unyalo wezulu lenkanankana lasethula unyalo wezulu labuka ngapha laphinde labuka ngapha lasesihlala lihlanganisa izandla laselibuza lo mfana lathupha umama ozala wena ithi le nsizwa umama kasekho emhlabeni othi ushembe wahamba kanjani ithi le nsizwa kangazi inkosi ngoba umama ozalayo wangcwatshe sengcwatshelwe ekhaya leyazalwa khona othi ushembe wayengagananga yini ithi wayeganile uthi pho kwenzeka kanjani umama wena ngcwatshelwe kubo ekubeni wayeganile enomuza aphuma ngebhokisi wangena kuwo yathi-ke le nsizwa nkosi umama emasiza umlando kuthiwa bake baxabana nobaba ekhaya ma bexabana nobaba ubaba wadonsa umkhonto lapha endlini yangenhle emsamo wahubha umama egcekeni ngokuthi kwangakudeka umama lapha azalwa khona
wamhupha ngalomkhonto waphuma umama ebaleka waze ayongena kube sehlangatshezwa umkhulu wathi umkhulu mntanami hlala phansi anginayo mina ingane yobulawa isilima ngoba kuyacaca ukuthi awugananga umuntu wagana isilima wathi hlala phansi mntanami uthi ke umama wahlala kubo waze wafikwa ilanga lothi ahambe emhlabeni wangcwatshwa khona emathuneni akubo uthi ke uShembehene mntanami ubona kini kwenzeka nje uma nifuna ukwenza umsebenzi khamba umuntu emhlabeni uthi le ndoda eyihlo njengoba yahamba nithi nifuna ukuyenzela umsebenzi uthi yona lena nithi manibiza besingene ekhaya ibulala abantu ngoba mayingena le ndoda ekhaya ingena iphethe lomkhonto uthi yathatha umkhonto ongakhishwa noma isikanjani yahupha ngawo umawene ebaleni ngokwenyama lapha emhlabeni lomkhonto uyawubeka uthi kodwa ngala ngokamoya yubekanga namhlanje nisawuphethe kufanele mntanami niye ekhaya niyothola isilwane niqale nicelela uyihla intethelelo ukuthi waphakamisa isikhali egcekeni ehupha umzali wenu ngaso kuyimani ikhuluma indaba othi nizomenzela umsebenzi kodwa nikwazi ukumenzela umsebenzi ubaba wenu ungedlulile kwinhlambuluko yabo benoma wakho ukuthi bake bajahana ngezikhali egcekeni njengoba nathi maNazaretha silapha abanye bethu bazalwa abantu ababengakholwa ndawo ababeyiphilela nje impilo yasezweni ababeyidlela amambawu ababazi ukuthi ubaba wakho nosendaweni uyihlo wayaziwa aziwa nje njengendoda eyihlalela lapha embongo eyidlela utshwala okwakuthi mayisifikile seyidakiwe ihamba ihlabelela kuduma ihosha kunanela mawa kuze kushamanye amadoda endawo kuthiwa nayi insizwa kasibanibani imadoda iza lapha yana ehamba uyihle eqhuba imbuzi kodwa kubuhlungu yayithi le ndoda mayisifikile phakathi kwamabala besiphenduka ixabane noma wakho ixabane nani ufakazi wena uma wena umzukwana ubaba wakhe edakiwe mayisebelwa wayezanithatha uma wena anibeletheni izingane ayolala nani kamakhelwane ngoba ubaba wakho wayebashaya egcekeni namhlanje uyiNazaretha kodwa ukazi ufike lapha yokuthi ulungise ibalo ozalwa kulo namhlanje na uyaganwa nje wena ngoba waba nenhlanhla wasebenza naphezu kwenhlambuluko eyikhona kini ngalelo thongana lelo lakonyoko lumela kupha isinkwa sokuba uphile kuyaphumeleleka kuyaganeka kodwa manje uganwa kabi uganelwe emabibini nalengane yomuntu eyafika izogana la ekhaya injabulo kayikho nempilo kayikho uswazi wafana nomuntu wena okuthiwa unamamuthi kanti ushawa inkinga yedlozi uthi idlozi nikulona lingcolile aligeziwe khona abantu abanenhlanhla uthi baganile kodwa imizi abaganele kuyona abathokozi namhlanje indoda iwuphasitwani kusasa iwuphasitwa indoda ongayazi ongeke uyiqonde ehleka mayizwa kweneme yona noma ungayifuna eneme mzwane kuneme yona mayingeneme yona unkosikazi akakwazi kwenama akakwazi uyikhulumisa ngoba kuthanda yona ngalelo langa kanti sembetha amacala abazali bethu abahamba emhlabeni sembetha amacala okhokho bethu ayisisindo okuyiwona dala nempilo naseyinganeni ingayiphambili khona abantu abangahamba emhlabeni ahamba azaqhothe efuna impilo ingalungi waba nenhlanhla wafunda kodwa umsebenzi angawutholi ngoba khona abantu ababaneshwa noma bengathi bayaphuma manje bayobheka afika athi umuntu ayobheka kuyena hayi wena unethunzela iminyama alandele leli thunzela iminyama ufuna ukuligeza kodwa lilungi ngoba lapha azalwa khona kwahamba unini emhlabeni ezilela ubaba wakhe khona abantu namhlanje abasemakithi abasemathuneni abafaka inzima kodwa thina sesabenzela imisebenzi senza yonke into kodwa bona namhlanje abazilile abagunyuliwe inzila ma senza imicimbi sibabiza abakwazi ukusondela libone emndenini ngoba basazilile khona umuntu okethe eganile unkosikazi bese banenhlanhla eganeni kwakhe akhulelwe uma ngabe ekhulelwa mhlawumbe inyanga iseyodwa noma amasonto eyithwele lo nkosikazi kube neshwa lokuthi khamba indoda yakhe emhlabeni yena ubambile ngapha isisu bese uhlangana umndeni ngokungaqondi into okungazi kuthiwa amakoti umyeni wakho lona akekho omunye oyomzilela bemthatha umama enjalo inyangana zimbalo afakwe inzila zile nengane yakhe azilela indoda yahamba emhlabeni ngoba engekho ngayizilela kanti umuntu okhulelwa akayifaki inzila nithila azabelethe kodwa khona abantu abazalwa phansi kwaleyo nzila wathi unina makufika isikhathi sokubelethwa mbelethe unina
ezilile waze waphenyisa iphika senzila wamncelisa wancela lo muntu phansi kwalenzila wakhula kwaye kwafika isikhathi sokuthi unina agunyulwe inzila wageza unina wazogezwa nakubo kodwa yena namhlanje nakazi ilungisa indaba yakhe ukuthi wazalwa yena uma wakhe wayezilile ezilela uyise khona namhlanje nabantu abaphuma emndenini okwahamba khona uma wakhe kwafike kwahamba ubaba wazila umama uthe umama esazilile ungakapheli unyaka wahlatshwa ukufa naye wahamba emhlabeni maye ehamba emhlabeni uhamba nje izili isegazini emzimbeni enyameni nasemphefumulweni bese kuthiwa ngoba umasibanibani uhlabekile besithathu inzili ibekwe eceleni afihlwe lo mama kuhamba isikhathi kwenza umsebenzi kwenziwa ihlambo lakhe bekhohlwa abantu ukuthi kodwa lo mama wafa ezilile namhlanje nabakamgumula inzila kodwa kusasa lokhu baplana ukuyomenzela inkomo yesidwaba eziphi izinto maNazaretha ezizothi masinikelela kushembe ilunge ngoba phela sivele sigijime thina siyebuhleni ingaxoxiwe indaba lapha emndenini yethu yokuthi njengoba sikhona lapha ekhaya kwahamba ugogo wethu wafika lapha ekhaya wazogana emayeganile waxabana nomkhulu wathatha into zakhe ugogo wabuyela emuva kubo wafika kubo waphuma wayosebenza emaplasini wafika wathola enye indoda ufanyele ogogo usegane kwenye indawo kodwa thina sisele lapha egcekeni lokuqala njengabazukulu yini into ezolunga thina mase siganwa sesithi siletha abakoti bezovusa lo muzi bayofike bembathwe ubani ukuze beba amakhosikazi aqotho ngoba thina lo muzi esiwakha umuzi osemoyeni washiwa inzala abantu uyahamba yaze ayofela ezinkalweni nebhokisi lawo likhona nje lapha ekhaya kodwa ayincwatshelwanga lapha ekhaya silungisa nini leyo ngoba besingakhuluma sixoxe imisebenzi kaShembe kodwa ake sikhulume impilo yami nawe yokuthi lapha ehleli khona sesineminyaka singamaNazaretha iyiphi inqubekela phambili oyibonayo njengoba kunabantu abahamba emhlabeni kini okuthiwa bazidalwa mawulele bake befike yini bekhulume nawe lemnikelo inikelayo uthi unikelela bona yini lenedala bengasondeli kuwena kade uyobanikelela kuShembe ngoba phela uShembe akawudla umnikelo womuntu uShembe akawadla amandla omuntu yini lenedala mawunikela owakho umnikelo zingabuyi kuona impendulo noma sekwenziwa izipho lezi zipho ezenzela uShembe kwakhiwa itezi nawe uyanikela yonke lemnikelo yakhe abanyakaza abantu bakini kanti bafa bayaphi abakini abantu lona leligceke enimi ngalo enikela ngalo lifanele yini ngoba nansi enye into esuka ibe inkinga lapha kuthina uyesuka umuntu ahamba ebuhleni ethi uyonikela baba nginikelela abantu bakithi abakubo kababa abasekhabo mama uShembe akunika isibusiso kanti laba bantu lokhu babiza uthi nginikelela abantu bakithi ubaba wakho kulomuzi akhulela kona wayeveza ndle bakuyena wakhona izinto lezi maNazaretha okufanele sifune thina masikuShembe ngoba lezi zinto izona eziphethe impilo yethu akekho omunye umuntu futhi oyoyilungisa ngaphandle kwethu ukuthi silungisele thina nobani afuna indlela azaleka ngayo mawusula lapha ekhaya iyona foundation lena yokufuna impande kwingozi ukukhulu uzube mdala kodwa uthola ukuthi awumazi uma wakho ukuthi wayezalwa apha ezalwa umabani kanjani ngoba khona abantu abakhulayo thola ukuthi ukhula ngesibongo sakagogo kodwa akazazi ukuthi ubiza isibongo sikagogo ngoba indoda ezala ubaba wakhe ayimhlawulanga umkhulu wakhe ahambe nobaba wakhe azalwe angahlawulwa kuze kuzalwe yena naye futhi angahlawulwa maye ethi uyalandela nangaphi unina wakhe abamenzelanga lutho kubo ngoba ayikho into eyinkinga empilweni yomuntu njengesibongo isibongo kumuntu usukufa isibongo kumuntu usukuphila isibongo kumuntu usukhiye siyavula siyavala
Isibongo empilweni yomuntu siyamenza phanjanelwe ikhanda uma isibongo sakhe singaqondile. Ziningi-ke izinto ezidala ukuthi umuntu ahlupheke bemzamile abamzamayo ukumupha impilo ngoba emhlabeni thina nje emnyama sifani nezinye izizwe eManazareth. Thina emhlabeni uNkulunkulu wasabela impilo yokuthi noma yini thina abantu abamnyama esiyenzayo iyakhongelwa lapha yanemsamo ngempepho nangegazi lesilwane. Manje nabanye bethu bayakhula namhlanje nabayaguga ezandleni nasezihlakaleni zabo nasejwabini lekhanda akazi ihlala inyongo ukuthi abikwe lo muntu kuthiwa lo mntwana kasibani banozalwa usibani banekutheni. Yingakho lo muntu ehlupheka kangaka noma ethi uyawakha umuzi ubhidlike ngoba kanali idlozi elimphethe ubangazidalwa. Manje nake yonke lento ngoba kufana ngisho nengane Manazareth. Ake ngenze isibonelo. Uma kuzala umuntu emhlabeni napha abantu baganene. Isuka insizwa ilobola intombi. Lobola iqethe angena umakoti lapha ekhaya azogana abikwe kube kuhle emva kwenyanga ezisithupha kuthathwa imbuzi kushonwe naye esibayeni abikwe esibayeni kwenzelwani njengoba efakwe esibayeni lomakoti ukuthi lapha ekhaya kunezindle ezisindwayo umazi ingekho ingane angayijuma esibayeni uthi zomkhela ubulongo akwazi ukungena naye esibayeni akhe ubulongwe aqhubeka asinde endlini yakagogo. Namhlanje akasaba faka omakoti ezibayeni ogcina ngaleli alanga ngena. Namhlanje kunezinto eziningi engasenziwa ngoba ngisho endlini kababa yezala mase khamba isikhathi sekubonakala ukuthi umama usemdala